Abari mwiriwe ndetse n'abari mwaramutse mwese bitewe n'aho muherereye hatandukanye, twifurije ibihe byiza. Umwami Yesu akomeza aganze mu byanyu no mu banyu, turabasuhuje ndetse tubifurira n'intango y'icumweru, muzahahe muronke ndetse muzahirwa muri byose. Tubahaye ikaze mu n'umwami w'amakuru. Abatarakora subscribe tubasaba gukora subscribe, tuba tubana umunsi ku wundi, nizo ziza kandi inkunga yanyu irakenewe. Hanyuma reka tunyarukire muri Kongo tubagezaho amakuru yabashije kwirirwaho, nuko uyu munsi wa none turi tariki 10 z'ukwezi kwa munane uyu mwaka 2026, nuko ahari inkuba yakubise ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi uyu munsi. Ayo makuru twagerageje kuyashaka, tuyasesengura, tuyabaririza, tuyamenya neza. Ayo makuru bemeza ko ari byo kandi habashije gutakaza abantu benshi batari bakeya. Ayo ni amakuru y'impamu. Aho ni mu gihe bari bazamuka bava za Baraka, bazamuka berekeza kwa Murima, ariko vision yabo ari ukurasa ingabo za AFC ariyo twirwaneho iri hariya. Niyo vision yari bazamukanye kugira ngo baje kwirasa, bayigize inyuma ndetse barebe uburyo bokwegera za Mikenke. Byaje kubakundira drone, indege yabarashe mu by'ukuri, kandi ntabwo byaje kuborohera, byaje kubakomerera. Ayo ni amakuru y'impamu yabaye uyu munsi wa none. Hanyuma hari imirwano yongeye kubura mu nce n'ubundi za Masisi, ibitero, intambara ikomeje kuba nyinshi, ariko kandi reka twibutse ko n'ubundi intwari cyangwa se AFC ikomeje gukora akazi neza, ihagaze neza, ifite uduce yigaruriye kandi tutari dukeya. Ugiye muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu bwayo hari uduce twigaruriwe na AFC M23 na twirwaneho. Ariko muri Masisi uyu munsi habaye imirwano ikomeye itoroshe, n'ubundi umwanzi ntarahoha, aracatuje. Umwanzi aracakomeje intambara ziwe, ntabwo aratuza kuko umugambi wiwe ntabwo yigeze awugeraho. Niyo mpamvu akiri ko afosinga n'ubundi wenda kugera ku byo yashakaga. Hanyuma reka tugaruke ku mukobwa byakomeje gucicikana bikomeye, umukobwa witwa Pamela wavuye mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba yaravuye mu gihugu cya Canada. Ni umurundikazi, aho yavuye muri Canada intego yiwe ari gukorana n'umutwe wa uzarwanya Uburundi bwa Burundi. Rwanda yishimiye ati leta y'u Burundi igomba kuvaho burundu, igomba kuvaho. Mu ntego zamuzanye avuga ko nayo irimo. Uyu mukobwa yavugishije abarundi benshi, avugisha n'abandi bantu benshi mu gihe yaje muri Leta Itabara, kugira ngo n'ubundi umukobwa bivuga aravuga ko Leta Itabara ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Bakavuga ngo nawe yaravyivugiye, aravuga ngo igihe tugize kirahagije, tugomba kuba tugakuraho uriya mwanzi cyangwa se uriya muyobozi utari mwiza, ubangamira abaturage muri rusange. Ivyo byatumye Uburundi bugira impagarara ikomeye cyane iteye ubwoba, aho n'ubundi ni mu gihe hari ingabo nyinshi cyangwa se abasore benshi b'abarundi bakomeje gukoresha training ubarangije kosi, bashaka kohereza mu gihugu ca Kongo, baje n'ubundi muri Minembwe. Gahunda yawe iracari yayindi. Muri Fizi hari ingabo zabo nyinshi, ndetse Baraka hari n'izindi ngabo nyinshi zirimo, ndetse n'aba Cancuro bagamije n'ubundi kuja gutera Minembwe. Iyo niyo gahunda yabo bafite kugeza no masaha. Nguko uko byifashe hariya muri Minembwe uyu munsi wituze, nta sasu, nta kibomborana, nubwo ibisasu byari ku misozi byinshi bikomeje guturiswa, ntabwo byari guturiswa byari byinshi.
noneho vyatuma ugasanga habaye ihungabana, ariko bakomeje kubituritsa, bakomeje kubikuraho kugira ngo abana bazabone uburyo batembera ndetse n'abavyeyi. Iyo ni nka yo kera igihari, ariko kandi iyo si intambara, haratuje. Twirwaneho twibutse ko ihagaze neza mu marembo yose ya Minembwe, ndetse n'abandi bagiye bigarurira bahagaze neza, kandi bameze neza. Uko niko vyifashe mu by'ukuri. Ubu nyine intambara hari ukuntu irimo irahindura isura, hari ukuntu intambara irimo irumvikana mu matwi nubwo itaragaragara mu bikorwa, ariko mu matwi ikirumvikana nk'aho itaza koroha, iri buze kuba ibindi bindi. Uko niko vyifashe. Akarere k'ibiyaga bigari ntabwo biri buze koroha, ibintu biraza gukomera, ariko reka twibutse ko n'ubundi amadubu n'intare zahagurukijwe no kugira ngo babashe gukombowa, babashe kurengera abaturage. Bahagaze neza muri gahunda zose, kandi mu mpande zose bahagaze bameze neza. Ayo niyo makuru y'umugoroba. Uko niko vyifashe hariya. Umurundi akomeje kwambutsa intwaro zikomeye ndetse n'ingabo zabo, abasore bamaze gutoza kugira ngo babashe kuja kurasa Minembwe. Uko niko vyifashe hariya. Amakuru y'umugoroba. Murakoze.